mukezagira uri ku rwego rwo hejuru umunyamahanga n'ubundi mu backup we yaba ari umuntu witwa Nzotanga. Nkumva rero ko Gilbert wo bitabikunda kuri Ishimwe Jarene. Kereka niba ari kesi yo kubazana kugira ngo bafashe imyitozo abandi, kuko n'ubundi Marine ni kimwe na APR, ni ari kesi yo kuvuga ngo baza babafashe imyitozo, kuko ngera navugana nawe cyeka wenda n'ubu ari imyitozo ikiri kure uramutaramu wa break inzira nkuru, kereka wenda we ashobora kuba agenda ndani muri APR akabaraho amakuru yayakuye. Ariko ku makuru nyivanye kuri ba nyir'ubwite babakinyi bavuzwe muri iyi nkuru barambwira ko nta kintu bari babamenyesha, nta kintu baramenyeshwa. Nta makuru barahabwa. Wenda ariko uramutaramu ushobora gusanga we agira indani muri APR we akaba amenyana n'ibyavugiwe mu nama na Pro bafite, ariko abakinyi bo kurandi rw'abakinyi nta kintu baradondoshwa, nta kintu barabwirwa. Mutaramu yibereye mu rugo iwabo kabisa, iruri hari niho yibereye iwabo, ni iruri hari azagace oya imuhanga hari ruri ya Gakenya na ruri ya Muhanga niho yibere hari Muhanga kabisa. Ariko nyine urumva kwikinira imikino y'abasaza, ariko ikintu imikino y'abasaza abajyanga data form. Ishimwe Jarene sakina kuri ni numero 3 ni numero 3 urumva APR nabo APR dore ikintu bo bari kuvuga sibyo. APR barashaka nibura abakinyi batatu ko muri buri mwanya. Urumva hari ikintu cyabakozeho umwaka ushize bagiraga gutya, uwitwa cyagiye Korode yaravunitse, babaga bafite Christian bagafata umuntu bita nani Omborenga nani Christian akaba ari ubanza hanyuma Nzotanga akajya gukavaringa kuri gatatu. Urumva noneho kuri kabiri ubwo ahitaga hazamo icyuho Omborenga nawe burya ameze nk'abo basebwato nawe biragoye kuba yakivamo, ahari wenda afite ikarita itukura cyangwa se wenda yujuje amakarita nibwo ashobora kwicara kuko uzamubona yicaye. Icyo kibazo rero APR bo bari kugenda barwana bakavuga ngo wenda twe niyo atakina ariko akaba ari aho ngaho kuri imyitozo anytime kuko byagiye bibakoraho meme no hagati mu kibuga burya bari niyo mpamvu wabonaga bakoresha umuntu bita Rwabiyeme Placide nka nimero 6 kuko nimero 6 undi yari Rishad, kandi Rishad yari yaravunitse. Bari bafite Tade Ruwanga wenyine, baravuga ngo mu gihe dufite Korode hariya kuko Mangwenda makuru ngo nuko turabigarukaho niyo bita Forceza oya baratandukana. Forceza Romero wa Yare Dira Muza Miki Junior yamaze kuba breakinga ntuza Faslaba igiye gutandukana n'abakinyi bagera muri bane niba nibuka neza, turabigarukaho nitugera muri Afrika harimo na Mangwende bo bagomba gutandukana, basigarana umukinyi umwe ukomoka mu gihugu cya Botswana w'umunyamahanga. Urumva niwe bagiye gusigarana hari Mangwende nawe baramurekura. Ubwo rero niba bimeze gutyo APR bari kuvuga bati ikintu kijya mbere nuko tugomba gufata umutaramu rwose bita Mangwende akaza agakaba umwanya wa mbere, hanyuma bita Korode akaba musimbura, hanyuma Ishimwe Jarene nawe akaba ari aho ngaho aharyamye nk'umwana uri kugenda umenyera ikipe. Cyangwa uzi ikintu ndi kubona bita Christian nawe ngo yidondoshe muri polisi bamukubita 7 aranyanyagira kuko 7 ngo niho bagwera burya muri polisi ngo niyo waba uri macacari hatari bakuru umunyarwanda bagwera kuri 7. Christian ngo ahise afata imodoka arataha. Akabano bataramubona babona Furusi bagarukayo bamudondosha. Niyo mpamvu wa mushinga wangiye kunoza vuba. Furusi ngomba kuzibakuramo aho ngaho ni hatari. Furusi ngomba kuzanda zibakuramo. Umushinga nurangira nzaza joining. Umushinga we nusoza oya ari zira Furusi oya umushinga nusoza bakinyi babafata. Umushinga nusoza nda joininga turebe ko twafata. Ariko uramushinga uzaba uri profitable ku mande zombi, kandi bijyane cyane ku bakinyi cyane. Urumva asubiraho umudondosha 12 asubirayo bamudondosha 20 arangiza avuga ati niba ari imyaka 2 mu ndondoshe 25 kuri Christian se ariko abantu kuri Christian ku myaka 2 yarababwiye ati niba munshaka ati 25 amanyarwanda yabaye amagani nako yabaye amano bajya kuganizo bita Derek yewe ni 20 zingaye kuri Christian bajya kuganisha Christian bazamuha 10. Oya kandi urumva bamudondoshaga Vena Kazanga nikira bamukubise 7 afata imodoka arata. None seruka ko urabona asubirayo bamukubita 13 arata asubirayo mudondosha 20 aranga aravuga ati imyaka 2
murandondosha icyo bita None se, 25. uka kubona Christian 25 asikwiriye arega keza karigura none se buretse nyine wowe ndi kukubaza wowe nk'umusesenguzi ugiye kureba aka kanya 25 n'azirimo kwa Christian 25 n'azirimo uzima yagere bagiye kumuhase nese ziko muhaji nawe bashaka niba muha nyinshi ntago zarenga 25 nese uwo muhaji wa 25 naruzuka mu 25 urumva Christian kuko nayo yasabaga muri 30 nabaramubwiye ati nibikunda uzimamvu Christian bagiye kumudondosha yo ngayo se arega umwanya wa gatatu muri polisi nta muntu hari bisa naho umuntu uhari arese barutanga bararangiye hakintu kirimo kandi Christian urabona ikipe PRA yari kugerageza kitwara neza uziko kugira ngo utaye 25 kuri Christian wa Hamirongo ine Mangwende ukamwereza Mangwende ntago yajya muri polisi nanone byagora rega arashaje nawe arashaje icyo nakubwira cyo polisi yamereza yose paperi yayamuha Christian 25 ni nyinshi nazifate niba ari kunyumva nagire vuba vuba ubwo rero aho ngaho ni kuri Mangwende ubwo ngibyo nibyo ngibyo byavugwaga mu ikipe ya APR duhite twikwita muri Rayoni uri kuvuga ngo abantu barashaje Rayoni bita Godfather wa Bujumbura antibiotic Saidon Tibazonkiza hari umuntu ubushaje asazanye umupira wa muhungu Saidon Bazonkiza batitaye ngarashaje ikipe ya Rayon ni ikipe ya Rayon yo ni ikipe ya Costa Union ni ikibanyarwanda ni ikipe ya Rayon uwo bita Saidon Bazonkiza ari kugenda avugwamo ko agomba ko yayijoininga ariko ani makuru akamwerekeza muri Costa Union hari TZ Morogoro cyangwa Mbeya ubundi Costa Union iri hari hagati ya Mbeya na Morogoro hari mugini Morogoro na Mbeya bidakunda ungara itamaruka muri First League muri Saudi Arabia ayo makipe muri Saudi Arabia no muri Costa Union no muri Saidon Bazonkiza Godfather Bujumbura antibiotic Saidon Bazonkiza hari mu ikipe ya Rayon ngo ari kumushaka Saidon Bazonkiza yashatswe mu ikipe ya PRA 2005-2006 no wakera Saidon no wakera 2005-2006 Saidon Bazonkiza yashatswe n'ikipe ya PRA nushaka kwishyira 2003 ushobora kuba nabwo yarahaye Saidon Bazonkiza muri attacking ni ikipe ya Rayon yaba ikijambo yaba arakasa mutwe ari kubera ko Rayon Sport ku busaza bwiwe na Kevin De Bruyne agize ingaye ama assistant ntayatanga Toni Kroos wonye pass ya Vinicius muri Champions League bahuza n'abanyafrika abanyafrika ahubwo nibo baba bakomeye kuvuga ngo afite 34 ariko abantu bakubwira ngo aryamye muri za 37 abita Saidon Bazonkiza rega Saido muri 37 Saido muri Tanzania nta bitsinda rega noneho fata suzi ko ari wapambaniye na Mayare gutsinda ibitego byinshi bose bafite 17 uyu mwaka arafite 12 erega niyo mpamvu Cristiano Ronaldo ava muri Espagne umupira utangiye kumunanira kubera ko nyine urwego rwa championnat rutandukanye imbaraga bakoresha muri Tanzania bro hari muri Tanzania ni yindi level nazo muri championnat y'u Rwanda rero bimeze nka Cristiano Ronaldo uvuye muri Espagne akajya muri Saudi Arabia championnat ziratandukanye urwego Rayon Sport iramutse Emmanuel Saido ikamaramo n'uyu mutaramu witwa niyo nizeye Fred uyu wabaye mu VP mu gihugu cya Fred nawe ngo bisa n'ibyarangiye urumva yabaye mu VP mu gihugu cya Tanzania muri mu Burundi 2023-2024 wabaye MVP no muri Mapindu urumva wabaye MVP urumva uyu mutaramu baronse bamuzanye kongeraho n'uyu Murundi noneho Saido ari umuvuno noneho leta kapiteni wa Jean Fidel ari gukoresha birasa nkaho none bashaka kugira ikipe y'abakinyi bakeya Rayon Sport hano byageze ntabwo bika Rayon Sport ko igihe byageze igabusaba ngo Ferwafa ngo bongere umubare w'abakinyi urumva yarangikishije abakinyi benshi bagera muri 30 nabanga hajya ikipe niyemere gutunga ba Swade bakinyi 33 niba nibuka neza cyane 33 iri gusaba federation ngo babongere ariko ubona ko Jean Fidel ashaka gutunga noneho abakinyi bakeya ariko noneho bakarite ikiri gihari muri Rayon Sport ngo tuyiviraho rimwe umuntu witwa Kayiranga Baptiste umwe mu bagabo dufite hano mu Rwanda bazi kureba impano zidasanzwe afite ijisho ryiza reba tara bakavuga ngo uyu nguyu yazavamo tari dasanzwe bivugwa yuko ari umwe mu bantu bari kurebera tara equipe ya Rayon Sport even if bazazana abo bakinyi beza basanga bamaze gukura bazanayihenda ariko bafite umuntu witwa Kayiranga Baptiste bamaye akazi ko kugenda areba n'izindi tara z'abana
haba mu cyiciro cya kabiri mu cyiciro cya mbere then bakazaturanyamo bake bagomba kujya hehe muri Rayon Sport.